Ka Seng Ksu Seng Kmi hak arpun retrik mentau benai kalai Snoh Kti lang bat ka Robert Hospital Jayau ban Sumar ki bapang COVID-19 da ka ba IGRap de kitendong le air oxygen ka pisa bat ki wei de kitiar. Hagni ke jingle IGRap raidan lang President Usamla Lambok Star Marngar bar ki wei de kinong elam. Raidan lang ru kinong penyaja ka Robert Hospital. U President ke KSU long ru bana kalian ka Seng kan yara ban pendap oxygen onda habakini kitendong le air kilalut no. Sabi ang ito na play ya baru di tahun 2020 betul kan juga pengen baru dalam tahun kerja tentang hantar dalam ini pun percaya dia kena COVID-19 hanya COVID dalam ini satu mengi dan pakai berapa kemarin ini dia tungkadam mengalam dengan dasar kasi itu central council tungkadam mengalam jadi kita mengalam jadi kalau mengenai aktivitas teman yang kami kan percaya jadi hospital kalau hospital ada yang kau hospital kalau ada di seperti jika ada yang pada normal jadi sistem apa yang kami buat kita. Kau akan tahu jeng semua kau you label penlah ini bahkan kedeng kami jeng long pakai hukum kami kami nyadar lang kami nak kalian ke hospital nak tunjuk nak kalian ke KSU central body ini kan yang kena keluar ke bangsa. But ngapen tahu jeng semua kau ya ke Kasih Students Union Central Body kaba masulam babla perkhadlam nak benta ke hospital hukum kani ke jingi kenduk kani ka pandemic ka flam ka blasar kani ka jelai ka perthai ka ri bari ka perthai di barok ko we but ni semua tenat shibun ni semua yok mensim bani i buti kun samla yo kani ka ri ke jongi ka kani ka jela ke jongi Pakidan kini ka mensim ka bakloy dan yarap na kabantang ki pampang ki system kaba ini hukum ka hospital rasyam shisha shibun ki ji ha ka bele kini ka khma banya le ek khma ka ji ka fight ki jomi kini ka pandemic ni COVID-19 ini semua penpau ki semua iki ka ji semua buram iki na kabantang kini ka ji donation ke jongki ke hospital yang bagi di santri di type cylinders bagi muncul makai kita sekali ki PPE bagi we de ki ya kita ke de bagi ini kecing Sumar ki ni patients kita yo ini kecing pang bagi penpau kecing semua buram ni bagi ru ba ladaran kam refill ki ni cylinders ru keluar dan yarap ini wak kata kalian kata ni semua bagi semua buram nak bantah kata. Kaseng ke bajukit berjutenrong dia kalau keluar congkari ke kejat sendiri aduk kesini ke banakong ni lalong ke kalau keluar banyak terilang bat pinong penyat tau bat mila terwaru bangidon ke jingit terlang ke jantam bat borok di hospital bedon ni pok nampak insyaallah amar ni sutu ba kinong Sumar la kelong ki doktor ki nurses ki dei isipai bak matam banyak pun persak yang kelam hak ni akunti dan minta delor katakan ngurem ke pelong ni kum kasai ba haibor berat jungi ni persang kala ibor jungi baje kena tilang kan phailang di hospital repair yang banno jong senang dui kat pamilang mari sutu ba kini ka kelam kamdai ba ong haban sania tang hawai ar kamdai ba ong haban sania tang ibor sarkar na ibor doktor ndai kadai ka jingi terlang jong goi kuwei nok nok ni semua tu saya hakum kini kaklam om tang jeng jauh mat kami ledu no jong Kiba yang sem hai benta ba fair jong le kabri ni trap jong jelai bro koi handai la pi pai gijon bi jeng ba fair jong pari bat para no snong ba jong jelai bro koi gijon ba ye kendu jeng hak kamai baji hak bala kasni kim sono yo su ya kaban pai ban tak hakum bi kasni ila pai mat lang hakum titaru kat mi simru hakum kini khidmat bang hab han pai mat Ceki hospital repair dengan nok lang ke jok senyang demi banyarap yang hospital bagi pun persak dengan kelak. Buat kidan ke jenggut jengnam di kisngi. Buat kidan ke hospital kiba penyakit kita kunhun repair kador kamur kerem handai kai bang aku ban keren kum kan selamat galong ba. Jadi pajba no senang grok boy menjami lang sakmat. Ban simlang ke jong kalang ko. Bat kadandu ke cing akhir bat kerpat basurit nan yang kum kaseng. Saborok jika Sumar bedon hapok membak selong to sim ba kene gede katma ngi kon persak to sim ba ne katma ngap pelat ya jing im ba kodor jong wei no snong jong jela ko wei
Kabakwa ban kiran tam ngasim lang yakene kabu jangan persngo lang bat sarkar habi dai bat bepun ba ki benta kiba ipat ba nong suksnong ki kendu la hipet ki nong rap ki penya ikimar ki mata ki kendu jenge la hipet ki nong kelas ngi ki kendu jenge tang menen ji macis ngi tang pun ngi ki dan baong ba ngimdon su tang ukhau hayang asam dan idan badi khau ngimdon ki bisa ban thiet ngimyo su ban galet ke belakas ngi Ndai ke ke wakwa ban pensno na kaliang joka seng sikibor sarkar kalong ba hakum ke nege khidmat ni snoh tho bangim kwa ban penu ko kumbai sarkar klale rujang ko benta ban kon persa ne khlam ndai ke jing kerpa ke barat kalong to phak khmat lang sektu ki longi long sam bi kendu jing jen jar hakum ne khidmat ba a kalong ke den phak khmat do phang ki nong rap gem de balong ki wei but lum joka de jalai bro ko ba khadu kang kwa ban ong kalong ngek ba ka sarkar kan phai khma saman kini ki private hospital lu kalong ga jingra namta ka wei pak kalang ti punya kon persak ne khlam tan ki hospital sarkar kina mala manjon cakalut ya kita ga pang ba sistem hendai ngek ka sarkar ku mene kanti kendon le jong ka jimang ba karpang ban phai khma ki hospital pa per nang kalong ka wei kalat kalenti pengilak ban job di dekat thma ta jinga celang wei wei na kaliang juga seng di kisni ban soban ni sangwa pat wei kelak kalenti ni soto idan kapor kaya kapor kem ha du kata handai ko mangi la persno ni saya song dan song perkhat ba pangi la persno ru seboro snat kam jo seng pakandon ka jinge trai ko bajan bor snong bor thau ban wat gat kenti kuno ban knekti kuno ban phakma tu ki pari perdo pasnam ki kendu ni jinge ni skam makan korban stal kadai ka wai ro stal ka ju a ga jing sakri ba hatam hai bun ba kiliang ingit skam bahkan nang la yak ban ki sopran khamtam hatun ni khidmat nang la yak ban ai ga jik sakri batam yak ba nong susnong jong jala jong jat pendu ko wei inam don sibun ban keren hundai na kaliang jok sengin jadon senda jok kuno hospital bagi saya nak nang ni kani takas gidi tang kajik sedang selai pat sukui pat hospital du dengan persang balik kejuk kelti ban ni soto ni rakam ke ban kene tilang ya kuno ke jaka ban aji Sumar bolong ke jingket ku ban ke jingile nam ta ban kut persak ni klam kelap sedang pendon tak jing sayong ban persang ni ke ban wanra atau lo bodum ya ke jak kentu ujung berko net skam mau boleh terkena no berku berdo ya ke jak kentu ujung ban ke jingker pak pakhadu sampan ni sen kalau si pari podok pasna idai ke jak kentu ke barat dengan semlang ke jingket kli simet boleh pun persak nak kelak. Ladang sim yang tak kecil di klik. Nolong idang red pak. Nolong idang duna cubun beri. Mereka kelam kan besar, kelam shock ke pasal kai. Kejat bentiu kan sedai. Kejat bentiu ke sangam pakai kejat bentiu pernah stuck syukur. Boleh kata aku nak nong terku kejat bentiu itu sini. Wat pedang jing artatir hundai. Ingit skam ni dai tangki beriu. Di doktor ke tangki beriu hundai khadu khadwa. Wana jerong ulong nong aibor nong aibut namta kejat kentu bucungi namta mila banyak kon persak ini ke jimpang bagol ka klam bakser thai amtang ka besar ini ke jela cungi de kelasar ke perti